نازانێ کە کەسێک بێ بڕوابوو ئیتر حەوات هەیە بیکوژیت ماڵی بخۆی تاڵانی بکەی ئەوەی بەرامبەری بکرێت بۆت حەڵاڵە بکرێ نەخێر بە پێچەوانەوە دینی پیرۆزی ئیسلام مافی هەموو کەسێک ئەپارێزێ ئەوەی کە لە ناویا بوو بێ ئەگەر بە دین بێت یان بێ دین بێت ئەو گوتاربێژ و پێشنوێش مەلا کەمالە گوتارە ڕوژە ئەینێ لە مزگەفتە برایەتی لە باژارێ گیلزنکێرشن لە ئەڵمانیا دخوینە و لە دژی توندوتیژیا بناوێ ئیسلامێ لە ئەوروپا دەهێکردن هەلوێستی وەردەگرە یەک ji nivêşgeran rexneyê li mêdyayê dike û di heman demda şanaziyê binebûna Kurdên Almanya di nav wan grûpên tundajû da dike. سپاس بۆ خوای گەورە هەتا ئێستا لەم شوێنەی ئێمەوە یەک کەس نەبووە کە دەستی هەبێ لەو شتانە یا عاتیفەی هەبێ لەگەڵ ئەو شتانە الحەمدوللا هەمووی میانڕەوە و میانڕەویمان پێخۆشە بەڵام یعنی بەڕاستی میدیاکان شت گەورە ئەکەن میدیای ئێمەش میدیایەکمان نییە کە شتەکانی ئێمە دەربخە Di nav Kurdên Musulmanên Almanyada kesên tundajû hebûyne û dam û dezgehên evî welatî ewsiza jî dayne lê Kurdên Musulman yên bûyne beşek ji evê civakê wan dîsan îdane dikin. Em vê kiryarê îdane dikein û her kesekê peywendî vê kiryarê hevetin yan va kiryarê tê nekirin bi navê îslametê em bi tundî îdanewa dikin û vana çi peywendî bi hîç şêwekî bi îslamê ve nîne. Mizgeftên Kurdan li Ewropa komeleyeka taybet bi xwe ve heye û ew jî di vê kêş û vekêşê da xwedî gotinin. Em şiyan elhamdülillah wek rêxrawet mizgeftê Kurda li seranserê Ewropa em tensîqekê bikin nîvekava hemiya da ku gotareka muwahed bî dijî terorê bî dîr bî ji va tiştan bête gotin û ders û durusa da xutba da elhamdülillah şiyan hemî mizgeftê xwe agadar kirin ku ev bête gotin. Men ya'mel mithqale zerratin khayran yara. Li Almanya Kurd di hemû biyavan da bûyne beşek ji civakê û di rêkxistin û avakirina mizgeft û navendên Ola Îslamê jî da di salên borî da pirseke giringiyê pê ditin. Musulmanên Kurdên Almanya dibêjin eger bi me bîtin ne mînber û ne mihrabên mizgeftan divê nebine cihê wê çendê ku xelek ji wê derê bihête handan bû kuştina kesên dî. Lê belê ew dibêjin eger hinek we dikin em rê nadeyin ne mihrab ne mizgeft ne jî mînberên me bibine cihê wê çendê ku xelkê tundajû û şiddetê diketin berhem bihînin. Zinaşîn û Rûdaw Almanya.